Ćao, ja sam Đura, putnica kroz vreme. A ja sam Kronos, bog vremena. A ovo je moj lifestyle time travel blog. Danas se bavimo mitologijom koja je inspirisala Eternals-e, Marvelov film. Dakle, novi Marvelov film Eternals i nova senzacija koja nas uskoro očekuje u bioskopima. Mi smo rešili malo da zagrebemo tu temu i da napravimo neku paralelu zapravo sa mitologijom, je li tako? Jeste, zato što je i mitologija poslužila Marvelu kao inspiracija za pravljenje različitih likova, ne samo Eternalsa, pa da vidimo zapravo šta se krije iza njih, šta je bila inspiracija za pravljenje upravo tih likova. I ko su zapravo Eternalsi? Eternals su stvorili Celestialsi. Celestialsi su svemirski bogovi, to su space gods, oni su ogromni, jel' tako? Ogromni, daju veliku moć, veliki autoritet i oni su zapravo tvorci. Oni mogu da rade svašta, oni mogu da pomeraju planete, oni upravljaju svime i oni su između ostalog stvorili i Eternalse. A uloga Eternalsa na zemlji je da se bore protiv Deviantsa. I oni zapravo treba da čuvaju čovečanstvo od Deviantsa, ne bi trebalo da mnogo utiču na čovečanstvo, već da... oni su zapravo jako naklonjeni ljudima i sve vreme njihovo glavno pravilo da se oni ne mešaju u ljudske sukobe, nego da ih štite od tih zapravo Devianta koji, jel te, haraju zemljom. Jeste, s vremena na vreme nisu oni stalno tu, ali i oni su i pomagali ljudima, davali su im određene tehnološke napretke i oni su ljubitelji čovečanstva. Prvi na tapetu je Ikaros, je li tako? Jeste, Ikaris, on je pa možda jedan od najznačajnijih ljudi u ovom ansamblu, glumi ga Richard Madden i da vidimo ko je zapravo bio on. Njega prvi put otprilike u ljudskoj istoriji vidimo kao predvodnika Noeve bar, gde treba da... Floru, faunu i ljude, gde on treba da ih isporuči. On je navigavao zapravo Noja, koji je Noje, Utapištin, kako hoćete da ga zovete, zavisi od izvora. I on je ostao zabeležen u Starom Zavetu kao golub. Onaj golub koji je navodio Noja, to je po Marvelu zapravo bio Ikaris. I onda posle toga, on se tu nešto malo izgubio, onda se posle pojavljuje na Kritu, tamo je našao ženu, hteo malo da se on skrasi, našao ženu, bračni život. Jeste, dobio je sina, ali Deviantsi nikada ne spavaju, on je morao da se bori sa njima, pa onda često ostavljaju svoju ženu i dete. A ovaj sin, pošto Ikaris može da leti, njegov sin je uživao u tome kada leti sa ocem i Ikaris je hteo svom sinu da podari moć da on može isto sam da leti. I onda su mu Fastos i Makari, o kojoj ćemo posle da pričamo, oni su mu stvorili krila, napravili su mu krila, ali onda je Ikaris morao da ode da se bori sa Deviantsima, pa siroti mali Ikaris je sam pokušao da leti, ali nije znao kako, letao je previsoko, spržilo mu je sunce krila, on je pao i onda je Ikaris zapravo uzeo ime svog sina Ikara. Kakav plot twist. Da, kako bi očuvao sećanje na njega. A da pogodim da je Deviant protiv kojeg se borio bio Minotaur. U jednom trenutku je to bio Minotaur. I tako da zapravo naš Ikaris je bio Dedal. Koji je uzeo identitet svoga sina. Jeste. Pa mislim da veća drama nije mogla biti, ispasti. Ne, ovo je plot twist. I eto nama, dakle, prve paralele sa mitovima, dakle, u pitanju je Dedal, veliki inovator, zanatlija, arhitekta, veliki genije. Jeste, veliki genije koji je možda i svoju genijalnost najviše ispoljio na Kritu. Njega je Minoj, vladar Krita, uposlio ga je da mu bude arhitekta i da mu izrađuje različite stvari. Ali nije on služio samo Minoja, već celu porodicu. Jedna od prvih stvari koju su od njega tražili ta porodica, to je bila zapravo Pasifaja, Minojeva žena, koja se zaljubila u jednog bika, prelepog bika, kojeg je Poseidon dao Minoju.
i ona je htela da zavede tog bika i onda je Dedal njoj napravio kao jednu figuru bika u koju je ona ušla i realizovala svoju ljubav sa tim bikom. Sjajna maska. Jeste. I iz te ljubavi bika i Pasifaje stvorio se Minotaur, a pošto je Minotaur bio čudovište, nekako su morali da ga obuzdaju i onda je Minoj tražio od Dedala da napravi lavirinta u kojem će on zarobiti tog bika. I sada, pošto taj bik je bio jedna velika pošast, ali Tezej, junak, je došao da ubije tog bika, Ariadna, ćerka Minova, znači cela dinastija je upletena. Ali i ona je tražila pomoć. Jeste, ona je tražila Dedala pomoć da on... Klupko, pomoću kojeg je Tezej ušao, ubio bika i izašao iz lavirinta. I sada je Minoj bio ljut na Dedala zato što je pomogao Ariadni i Tezeju i onda je zarobio njega i njegovog sina Ikara u tom istom lavirintu. I šta se onda desilo? I da bi se izbavili iz lavirinta, Dedal je naravno još jednom pokazao svoju genijalnost, napravio je krila koje je obtočio voskom i dao svom sinu i on da polete zajedno iz lavirinta. Međutim, kako su išli gore ka suncu, vosak se otopio i dalje znate, Ikar je pao na zemlju i umro. A Dedal je preživao i bio je devastiran zbog smrti svoga sina. Sljedeći lik kojeg imamo je Ajax. Dakle, vrlo moćni Eternal, koji glumi Selma Hayek. On je izvorno u stripu zapravo bio prikazan kao muško, ali eto, moderni Hollywood je napravio mali, kako se kaže, gender swap. I treba. On je inače, ovaj lik je generalno poznat kao Ajant Veliki, jel tako, iz Grčke. Jeste. I to se u njegovoj biografiji Eternala pominje isto da je on poznat bio kao Ajant Veliki. A ko je bio Ajant Veliki? Ajant Veliki je bio kralj ostrva Salamina, veliki vojskovođa, veliki heroj i jedan od prvih prosaca Helene. Trojanske, jel tako? Jeste, Helene Trojanske. I zato je bio jedan od prvih koji se odazvao Agamemnonovom pozivu za rat. On je bio jedan od najistaknutijih grčkih vojskovođa u Trojanskom ratu i to bez pomoći bogova, jer ih je on uvredio malo, rekao je da čak i najveća kukavica može da pobedi uz pomoć bogova. Meni je to super, eto, prvi put da neko bez pomoći bogova uradi zapravo posao. Jeste. 10 points for Ajant. I on je ranio Hektora, borio se sa Hektorom sam, dakle, i ranio je čak i uspio da rani Hektora. I pošto je bio veliki Ahilov drug, on je nakon Ahilove smrti učestvovao sa Odisejem u borbi za Ahilovo zlatno oružje i tu je izgubio, nažalost. I onda je on toliko bio besan zato što je izgubio da je on takav gnev osjećao da je to bilo neverovatno. Sada, pošto je Atina bila ljuta na njega zato što je uvredio bogove da kao ne treba mu pomoć, ona je taj njegov gnev pretvorila u ludilo. I onda je on, dok je bio lud, nije znao šta radi, mislio da se bori sa neprijateljima, zapravo je on poklao stada, ubio pastire, ubio pse i onda kada se probudio i video šta je uradio, on je bio zgrožen i od sramote se ubio tako što je bacio se na svoj mač. I sljedeći Eternal nam je Cersei, ili ti nju glumi, dakle, Gemma Chan. Ona je po prirodi nije toliko snažna koliko je privržena ljudima, ima te moći kao što su čarobnjačke moći, kao što su telekineza, telepatija i transmutacija. A ono što je zanimljivo je da je njen lik zapravo dugo vremena proveo sa Homerom, neko vreme na zemlji, i da je zapravo Homera inspirisala za lik Kirke, jel tako? Jeste, da. A Cersei je i dosta vremena provela sa ljudima, ona je bila sa ljudima i u Mesopotamiji, u Rimu za vreme Neronove vladavine, bila je u Camelotu za vreme vladavine kralja Artura, znači ona se tu šunjala se dobrano. Jeste. Dakle, hajde malo da pričamo o Kirki, čarovnici Kirki, veštici Kirki, o kojoj smo mi do duše pričali u 2 naša videa već, pa pogledajte malo o grčkim vešticama i rangiranje čudovišta iz grčke mitologije, ali da kažemo nešto ukratko o Kirki. Kirka je bila veštica, čarobnica, živela je sama na jednom pustom ostrvu, izolovana, okružena samo divljim životinjama, lavovima i vukovima, ona je bila mlada,
bila je lepa, lepo obučena, imala lepu kosu, lep glas, jedna zavodnica, hajde da je tako nazovemo, i najpoznatije po tome što Odisej kada se vraćao iz Trojanskog rata kući, on je sa svojom družinom malo, pa da kažemo, odmorio na Kirkinom ostrvu, ne znajući da je to Kirkino ostrvo, a onda je Kirka njegovu družinu pretvorila u svinje. Da. A Odisej onda zbog toga provao sa njom, koliko? Godinu dana. Na tom ostrvu, da. Mislim, Kirka je poznata i po drugim svojim... čarolijama i uglavnom je bila u kultu boginje Hekate. Jeste, da, to je jako bitno reći. I dolazimo zapravo do, kako kažu, najsnažnijeg Eternalsa. U pitanju je Gilgameš i njega glumi u filmu Madun Sok. Jeste, i zato što je najsnažniji, njega su često mešali sa Samsonom i sa Herakleom. Tipično. Jeste, da, a krug prijatelja mu je bio ekskluzivan, zaista, krem de la krem. Ahile? Jeste, Ahil, ko još, jel se sećaš? Pa ne baš, samo nam Ahil, Eneja i... Kralj David. Da. Znači, elita. Sama elita, on je toliko voleo ljude da je on čak i pomagao ljudima tako što je bio centurion u rimskoj vojsci i on se baš dosta mešao u ljudske afere. Jeste, dosta se mešao u ljudske afere. A ko je bio Gilgameš? Gilgameš je bio kralj sumerskog grada države Uruk i to je legendarni kralj koji je posle deifikovan, dakle on je postao božanstvo. I po njemu su napravljeni brojni epovi i to se sve saželo u jedan ep o Gilgamešu, čuveni ep o Gilgamešu. I šta nama govori ep o Gilgamešu? Ep o Gilgamešu nam govori da je on bio snažan čovjek, polubog. Znači, on je imao neverovatnu snagu, ali je bio i okrutan prema svojim podanicima. I onda su se podanici požalili bogovima i bogovi su stvorili njemu parnjaka jednog ko može da mu izađe na crtu i to je bio Enkidu. Onda je Enkidu došao, izazvao Gilgameša na dvoboj, oni su se tukli, ali su bili egal, znači niko nije mogao da... Nije bilo pobednika, onda su odlučili da postanu prijatelji. Kako to lepo. Pa da, to je veoma lepo, onako malo se biješ, onda vidiš, mi smo egal, može, idemo sad dalje po život zajedno. Isto. Identično. I onda su oni otišli u brojne avanture, imali su razne dogodoštine, ali se Enkidu razboleo i umro je. I onda je otišao kod Utnapištima, koji je Noev pandan, o njemu smo pričali malo pre, koji je, zato što je spasio čovečanstvo tokom velikog potopa, od bogova dobio besmrtnost. I on je rekao Gilgamešu, idi ti na dnu mora, imaš jednu travku, ti pojedi tu travku. Kad je Gilgameš otišao, hteo da uzme tu travku, zmija pojela travku i bilo je ništa, ne možeš, nije volja bogova da budeš besmrtan, onda se on vratio u Uruk i umro kao i svaki smrtnik. I sada smo došli do jednog najmudrijeg Eternala, u pitanju je Makari i njega u ovom filmu glumi Warren Ridloff. Što je zanimljivo, prvi put u Marvel istoriji, Marvel univerzumu se javlja jedan gluvi superheroj. A ko je zapravo bio Makari? Makari su često mešali, dakle, u Rimu, na primer, njega su mešali sa Merkurom, a u Trojanskom ratu sa Hermesom, da tako? Jeste. Sa bogom, to su i Hermes i Merkur su isto bogovi trgovine, oni su bili i izaslanici bogova, dakle u stvari oni su bili glasnici bogova, ali da ne pričamo o njima, nego ono što je interesantno da pod imenom Tot, Makari je dala pismo Egipćanima. I hajde da pričamo onda malo više o Totu. Tot je bio bog meseca, bog znanja, bog jezika, pisma, dosta je imao različitih tih funkcija, recimo on je bio zaštitnik pisara, bio je savjetnik bogova, zaštitnik isto astronomije, astrologije, matematike, geometrije, znači sve što je u vezi sa znanjem. I umetnošću. Jeste, i umetnošću.
On je predstavljan uglavnom kao čovek sa glavom ibisa, ili samo kao ibis, ili kao babul. Dakle, moglo je na bilo koji način. Onda njegova žena je bila Mat, boginja pravde. Kao što vidite, pravda i znanje u Egiptu idu zajedno. I pomogao je Horusu kada mu je Set iskopao oko, to možete videti u našem videu o simbolima. Jeste, o egipatskim simbolima. On je zalepio Horusovo oko i dao mu je Novo. staro, zalepljeno. Meni se to baš sviđa kao bog, mislim. Pa ovo sve što si navela zvuči kao mi, zar ne? Jeste, zaštitnik Đuraplova Tot. I stigli smo do jedne ozbiljne ratnice Eternalsa. U pitanju je Tena, nju glumi dakle Angelina Jolie. Njeno prvobitno ime je bila Azura, međutim zbog velike sličnosti sa Atenom sklopljen je dogovor između bogova da se ona zove Tena i da bude Atenina predstavnica na zemlji. Ali ljudi su često nju mešali sa Atenom i hajde da vidimo ko je zapravo bila Atena. Atena je bila grčka boginja mudrosti, organizovanog rata, defanzivnog rata, znači ne onog haotičnog, i bila je Zevsova ćerka. A kako je zapravo se ona rodila je najzanimljiviji deo cele priče, nju je zapravo Hefest. Dakle, razbucao je Zevsovu glavu, a iz njegove glave je izašla Atena. U punoj ratnoj opremi. Odmah je bila spremna. Šlem, štit, oklop, sve. Sve, odmah spremna za akciju. A ona je i mnogo volela grčke heroje i ona je bila zaštitnica brojnih heroja, recimo Heraklea, Perseja, Ahila, Tezeja, jeste, sve krem de la krem je bio pod njenom zaštitom. I zapravo mnoge je pomagala, dala im različite artefakte za borbu i za misije. Jeste, vetar u leđa. Tako je. A pogotovo u Trojanskom ratu, gde se borila na strani Grka, ona je bila, mislim, ona nikad nije bežala od borbe, borila se i sa gigantima. Ono što je jedna od njenih glavnih karakteristika je da je ona bila devica, ona nije imala partnere. Ljubavne afere uopšte, bila je čista. Jeste. A njene životinje su bile sova, zmija, petao, od biljaka to je bila maslina. A svi dobro znamo njenu ratnu opremu po čuvenoj Fidijinoj statui, dakle šta je to sve bilo? Jeste, ona imala šlem, imala je koplje, imala je štitnik za grudi sa meduzom, imala je štit sa meduzinom glavom, dakle, to je puna ratna oprema. I poslednji Eternal je jedan veliki ljubitelj tehnologije, u pitanju je Fastos i njega glumi Brian Tyree Henry. Fastosa su često mešali sa bogom Hefestom, a znamo da je on bio veliki kovač, zaštitnik zanatlija, bog vatre, tako, arhitekta, takođe izumitelj. On je pravio sve magične predmete za bogove na Olimpu. Dakle, otac mu je bio Zeus, majka mu je bila Hera, ali on nastao iz vanbračne veze i zato je bio ružan i hrom i nešto nisu ga baš voleli, šutiradu ga svi i on nije osjećao baš ljubav svojih roditelja i onda nekad je znao da se sveti malo preko nekih magičnih predmeta, recimo kada je za Heru napravio tron koji je nju vezao za tu stolicu. Isto je uradio i svojoj ženi Afroditi. Kada je našao u preljubi sa Areom. Jeste, pošto ona baš i nije želela da se uda za Hefesta, ali su je primorali i onda je ona tražila svoju sreću sa strane. Ali Hefest je naravno uzeo i njihovu postelju za čara, ovezao ih je oboje i pozvao bogove da osude taj strašni čin, međutim bogovi su se, pošto nisu Hefesta shvatali ozbiljno, na to grohoto nasmejali i sve su bukvalno iskulirali. Pa, otprilike. A Hefest je između ostalog i napravio prvu ženu od blata, a Prometej je napravio prvog muškarca isto od blata. Prometheus Iapetifilius, ex luto homines finxit, a onda ga je Hefest zakovao na kakas. Pa na kraju, jedino što možemo da zaključimo je da su Eternals jedan veliki gulaš svega i svačega što se može naći u mitologiji. Jeste, ali i to nam daje mogućnost da naučimo nešto što nismo znali ili da obnovimo gradivo koje smo posjedovali.
Dok čekamo Eternalse da izađu u bioskopima, vi znate šta da radite. Like, subscribe, share, send to all i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav! Ćao!